si, da voliš me i idi. Sa daleke destinacije još uvek pod utiskom preplanuo i odmoran, direktno iz Australije Milan Stanković sletao je pred beogradsku publiku. Pre izlaska na scenu sa nama je podelio prve utiske nakon 1,5-mesečnog boravka u obećanoj zemlji, gde po statistici žive najsrećniji ljudi na planeti. Kad svaki dan si tu, to okean, more, okean, plaža, ne znam, nekako mi je mnogo prijalo. Nakon nastupa i druženja sa beogradskom publikom očekuje ga druženje sa Pinkovim zvezdicama, ali i kolegama u žiriju najgledanijeg dečijeg muzičkog takmičenja. Mislim da sam ja najviše nedostaje Leontini, pošto mi je najviše pisala. I dok sam u Australiji bio i sada ovde, preslušavali smo nove pesme Igora i Mateje i tako. Buket cveća u Milanovoj ruci i slika okačena na Instagram zagrejala je sedmu silu da pomisli kako je Milan ponovo zaljubljen, a mi smo pokušali da saznamo da li je zaista specijalnoj osobi poklonio cveće. Ono što imam da kažem na Instagramu, ako oni misle da sam zaljubio, jesam, ali ja mislim da nisam, stvarno. Da. Pa nisam imao vremena, nisam stigao i to da postignem. Možda si zaljubio dok još nisi otputovao? To je moguće. Tajanstvenog Milana ispratili smo na scenu jer obožavateljke su jedva čekale da nastup počne, a možda i ta jedna kojoj je poklonio buket cveća i zbog koje se osjećao kao pravi gospodin, kako piše na Instagram profilu. Ostalo je nejasno da li je Milan Stanković solo